wena wendlovu wena wendlovu wena wendlovu wena wendlovu ede awusiyakhulana nebendlondlela ophapha ekhanda ngamenza indaba ulale muntu omenza engathi uyakhala uyalila uthi igula kajama chithele lichithwe ingwele endala yakithi ikwabuthelezi awumadoda ingonyama baba yayicijile yangonyama leyana yazi khona ngangiyibuka khona lapha la ngaboma 92 ihamba nomntwana waphinda angene imhlophe njenge ihwa ngalimnyama bhuqe ithona phezulu wendlu ubeka izulu kuduma yaduma ekalakuthaba liyamjabhisa uSebushipu lezala kwachonco ngananti ihansi likhulu lakithi ibanga ibhekile izindaba iyaxabanisa iyekele sejembe lesikhulu kaBhusho obukhali ikhobe zoqhibela uPW Bota kayiqhiba nghansi belonjini ukhulumisa umkhwintshe emntakandaba esilevu simhlophe kwezinde kanyanga ntathu wajiba phansi kwavose kubomvana uvavule wenkuzi yakithi wakhe thothandayo ayigwebe ichoma ngazo zombi shintsha Dublo bekakase liyashintsha itheku inkungu yendaba yembathi into abazakwadayeni kwadidika amadoda amadala namhlanje sadidekile awungeke inkosi kayiqedwa bayethe ziweli phezulu ukhuluma mathambe ngonyama babakhuleka bese sihlale odabeni ngisaqala lapha egcine khona wamayisa mangikhuleka naba kaBhosho olukhali inkosi abayikhipha nyova kuwadla amahlahla amabombe yobheke esetshonalanga Baba wamdlombana lo baba yazi afike sithole lenyusi le umgoqozi yena wazi ngonyama lena ebusaka baba kakhulu ngoba bakhona futhi abafu abuthelezi imbongi lapha zingaki zine ilaba ababuthelezi ababili abakababa phakathi wempi ensabe ekhuluma emfabeni yibo kuzoba umuntu angazi ukuthi waba noma wasemgazini engeke bafice lapha nabe kuyibona abathungi ngonyama le khona bese kuba lo uyazi ayikho into angazi ngayo ingonyama lebusayo umgoqozi phela enyosini baba ekhona yinyosi ehamba phambili le okufanele ngabe ngishikibela indizi ngonyama ikhona le umgoqozi angazi ngimuthi ngasamuswa nje athe ngimuzwa nje enolimo oluhleka lo mgoqozi angisamswa endaweni awuvaliwe phela abantu abanje kwaZulu abafuneki ngoba inyosi engempela leyana ayindodozi owangithatha amashatsi nje black ihawunela bentonga yethu sinamhlanje sifuna ukubuka lapha ehloko sakho sifuna ukubuka amambuka angaphakathi nawangaphandle njengoba uzwe isiZulu sithi uzingela ngezinja kodwa ubaleka nenyamazana lapha lawo abantu abayingozi kulelo babamkhulu lapha la ke ngifuna ukuthi uDonda achakadule kakhulu ngendaba yombuka lapha ngoba amabotho uma ngabe ngathi kunembuka la ngaphakathi kunembuka la ngaphandle baba awuchakadule nje qala ngembuka la ngaphakathi lapha siya nje lapha sofika emarket ngoba ngifuna baba uchakadule kakhulu ngembuka la ngaphakathi okuyilona lingozi kakhulu baba imvuka la ngaphakathi liyasabeka lijulile ngoba yilona lingakunqoma amathumbu lena nqumeka amathumbu lela ngaphakathi ohla naye ukhulume naye kahle kanti usebenza wena yakunquma nenyawo unquma nje amathumbu lo imvuka lapha engathi lingcono libonakala lapha lisa lapha ukuthi hayi lona imvuka noma sekhuluma uzothi cha ulimi lakhe olwemvuka uyabona labantu laba abadabuliswe la kwaZulu likanodumehlezi balenze icephana amamvuka ngaphakathi lawa mabi baba usho kanjani amamvuka angaphakathi lawo ngoba phela lawo basebecacile kahle ukuthi bona bangamamvuka kahle ayikuna kulungela tshakadula baba boza baba ngoba lapha bengifuna ukulandela lapho ukuthi lelimbuka la ngaphakathi libi ukuthi lingakudlisa umsila wesibankwa uye kwehlo omkhulu ngadlisa umsila isibindi sengwenye lapha na ukhopho yonke lento leyo ungaliboni lelo mvuka la ngapha bese siwaveza obala ukuthi kahle laba hobala abangamamvuka ngabe liyakholwa limbethe wona ingubo yokukholwa la lingaphakathi nikholwa kanye nalo naseyinkonzo zonke zikhona ziningi kanje nikholwa kanye nalo kodwa imvuka lona liyazasi lonto liyimvuka kodwa liyingozi embi kakhulu leyo mvuka le baba kahle into oyayibe icacile lapha la kuze bethi akoqashelwa amamvuka ngaphakathi ukhulukhulu benu
uyamkhumbula uma qhamisela wakhe yini ukuzwe ngayo ngengizwe ngayo ukuzwe ngayo umlando wakhe uyawazi cha angingawutholi nguthola lapha nje kuthiwa kwathi maye ingonyama ibiza imbizo zayo eshesha yena angayikhona wo sababa kuyakufuna engayikhona angithi wayephila ngesikhathi kajini indombi yamsacetshwayo wayephila ngesikhathi kajini indombi ucetshwayo waye kucetshwayo yebo lapha ebhodwe kuphi ebhodwe angithi abelungu bethi naku babaqala igama lithi port side lapho ungena khona izitimela port side le manje nina nithi kusebhodwe abantu bese kusebhodwe ke uyazi baba ukuthi umuntu njengoba ngikhuluma isikhuluma ngahlobo sejule kanjani mhlambe ubungasinakile lesihloko sikhuluma sejule kabe ngoba lebe siveza izinto ezini yazi ukuthi lapha kuthiwa umuntu wasebhodwe lo uma qhamisela kwakuthiwa lo muntu lo engaba umuntu wasebhimbuka lelo eselicacile limbuka la ngaphandle kodwa bekulimbuka lingaphakathi kuthiwa umuntu wasebhodwe lowo manje ngikhala ngazi ukuthi mina inkengane imbuka la ngaphakathi imbuka la ngaphandle abantu basebhodwe manje baba yazi baba ubungazi isihloko sokujulela kangaka baba uma qhamisela wayelimbuka la kuphi la ngaphakathi noma la ngaphandle ngoba uma qhamisela yena oqala ukuthi etshele abantu bakaZulu ngendaba yencwadi yilamambo okuthiwa amambo angaphathi ngoba ebefike evule ikhasi ekuvele nje ikhasi lapha likushitshele nje likhona selifundile lona yinga kuthiwa yimbo la ngaphansi akufunde la uzudakwe na udakwe ile ncwadi uzudakwe la uthi usunjani usukholwa into ayikhuluma ngoba ukukholwa into engisuke ngiyikhuluma njengoba nani sikhuluma nje la abantu abalandela lelo hlelo bayakholelwa kuwe baba ngoba babona ihwanga leli usulikolodo manje uma ungaqamba amanga baba ngizokufaka masibuya eTolo ihawulela bentonga yethu sindaba isebhodwe isemambukela ngaphakathi siyahamba siyeto ningako bokupopayi nishiye udlo nombelebele ihawuna bendlela abantu yamakosi esihambe sabuya lapha sezinsizwa bona awusithi umlomo pepepe kodwa umlando dolo lo uzothola kudonda nanga udonda umlando uyafundisa ngomlando laba lokuthiwa oprofessor ababhala bethi mara enkleke yabo yonke lento leyo baba kodwa labo bantu labo bangaphansi ngoba kufanele besikhosele bebambelele enjobeni yakho baba ukuze bezothola ulwazi njengami baba lapha yana isikhuluma ngamambuka angaphakathi esikhuluma ngamlando wamambuka angaphandle akhona ngamambuka angaphandle ba ayaziwa ngoba phela wona akaze ezithukuse ezineneni abule anje qikelile ahlala ehlungwini owekade elimhlophe lapha yana ahlala ethebeni onyenye ephumule iphunga imkhonto azicacile cha thina singamambuka angaphandle aveza nangesikhathi sikacetshwayo kade bushiwe abeseyiveza ukuthi thina sesingamankengane lapha ke bekunomkhulu wasemambatheni lapha ibutho lakhe bekuluphondelo Dlovu odala kodwa ngokuthi wayenoda egama khambi ebaqonela laba bonke laba bangumkhulu laba enqaba yembuke umhluba bamkhulu ke inqaba yembuke endala naye bekusibe ngazathi hayi uyilokhuzana uyinqaba yembuke asilona iphuza egoqile emlalazeni lokuzana inqaba liwuphondo lweNdlovu iphuza ligoqile emlalazeni umfo wasemambatheni lapha wayephethe umuntu uthi kalehle nje amambatha mangathi ubhekana nawo inyanga zamambatha mangayibhala ngoba ngisho ezimpini baba kwakuyizo ezazi bezichela izimpini kodwa akunenyanga engazange nizazi nini kuvela lezi ezimbala kodwa nje eziningi inyanga zasemambatheni namanje inkomo yasemambatheni kayisingelane nenkomo yakumnyimizi mangabe kuthuma bayaphuzisa abasemambatheni kanti futhi umthetho babe ngafuni ukusebenza basebenza ngoba phela abasalini baba semambukweni baba maningi amadoda aba ngamambuka kade siwabala ukuthi hoyi bhebu baba ngamambuka umfana wendlela zungu baningi amambuka abakhona abanalo ke icala nabo babe landela ini ngoba sesihluliwe kodwa ke bona babe siba yini amambuka asala amambuka angaphakathi baba
amambuka angaphakathi baba uyaqonda ukuthi ilawa phethe incwadi le enithi ingcwele ngoba labe bekuthiwa hambe lapha yazi ukuthi manga bungabanjwa loyana anijalo uthunyewe yini angithi yilaba abasasazela inyamazane ngenja abazingela kodwa mase kuvunya babaleka nenyamazane lo muntu onjani uyishaya ngapha la ngapha lo manje la abantu baba abayingozi la umambuka la ngaphakathi baba abantu bakaZulu babazi ukuthi amambuka la ngaphakathi abantu benkolo kodwa bakhona futhi abantu benkolo ababe kahle bethi noma beshumayele sebekuthothole into kanje ngoba iBhayibheli lidla lobi nje lapha ngeke thiba uyithola incwadi yomlando ishunyayelwe esitimeni noma ebhasini noma nje lapha nje ezenkolo singaphezulu bokwenza ezenkolo baba zingaphezulu angigxeki into engcono kancane kuzoba abasho ukuthi kodwa nje bona bagombela kwesaba ukuthi abantu belutheke njalo bethe bencoma ukuthi hayi kukanjena bekutshela ukuthi ilembe la umbuso yabo bekutshele ngenye nje indoda engathi into ngisho iza ngomoya uyasebenza kodwa ayizi ku baba awuhlakulela lapha emambukeni la ngaphandle ubungozi bawo amankengane ukhona ngeke ngisho ngegama ngoba uma inkosi icetshwa isibuya phesheya inosizi yabe inqaba ukugibela ingqukumbana nje lapha kusuke esikhaleni kuze koshaya ekhaya kithi esiklebheni bafe yaphumula lapha ingonyama bethe ayigibela lapha yathi cha idonse engqola nihambe yawela khona isikole lapho kuthiwa indlamvuzo iqanje igama lakhe wafika waphumula lapha kuthiwa indlamvuzo namanje sikhona lapha esikhaweni akhuphuka wawela waphundlula emsini kaPhalane lapha lokuzene ngikhuluma ngendaba yalelo mbuka ke kwakungela ngaphakathi la likhona la evweni lakithi ngoba la liqhelile inkengane cha lathi sisondelene nelokhuza lathi sondelene hayi isilo impela lafike lasho kuyintanga yasi isilo kuyimboza lelo mboza lelo lathi silo manje na sengiyakholwa wathi usiyakholwa ntanga yethu usho ujini ndomnyama lathi yebo sengiyakholwa mpela ngathi lo mfundisi lo nje ingane zakhe kwaba ngezokugcina zahlala esihlaleni uhlinzi ukuthiwa nanga uDinuzulu bafunda ukuthi abone hawu ngoba phela bekuthiwa ungakithina lona base kungani manje bese engafuni abone uDinuzulu wazi wafihlwa uDinuzulu engabonwanga awuqede lenkulumo ngifuna lenkulumo le okade uyiveza lapho wathi siyakhona leyo nsizwa leyo ke kodwa ngiyakusho yakhona mambatheni angithi ngiyipita ke ka ngoba abantwana bana manje basehlalweni ephezulu embusweni lona wakhona baba amambathakazi babengamambuku kulungile kodwa nje ukuthi ngisuka lapha ngomanyosi kodwa kulungile uthi ujinini awusakhona ntanga yethu ithi yebo uthi cha mina kulukhondi mina ngingatholakala mase ngikholwa mina ngujinini ngoba manje nginemvimbo lapha emzimbeni wami ngishawe ngabalungu bengishangazi ukuthi ngonene mokhesweni likababa la ngizivikela kodwa kwabulawa abantu bami kwaze kuzongenelela uIbhephu naye azobulala ethunya yiba abelungu laba ngibuya phesheya njena nakamathuna lapha abantu bakwaNtshangala abakhulu abaningi kakhulu babefela lapha kuleyo mpilo yakwaNothengele leyo ngakho ke kulungile ngeke ngisho ukuthi ukholwa kodwa imina kuphela ngeke ngikholwe ngoba njengengane mina ishawe ekhaya kubo kwayo ishawe kodwa kungazi ukuthi mayithi ebhekthi iyonene ukuthi mayibuka imvimbo ke biqala phansi ikhala kuthi mayithi ade siyethula ibuka imvimbo iqala phansi ikhala ngiqala phansi ngikhale ke mina ngoba la bantu abafile nje noma sengihambile ke mase ngisusiwe la angazi ngonene ezweni bahlukana kanjalo lelo mboza lelo mana ke leli mboza la kumapha amambatha ngoba kunezihlalo lapho amambatha ngeke siyawazi kukhona lawo angale emsinga kodwa la ehambe nolokhuzana nombuyazwa ngithi
ikulana nje ngiyokutshena ulokhuzana uma sithi uyokhuza umka uyotshwala imka uhamba nje phela iqhawe lelo esinalo ukulungile ngizoliphenya masiphuma ihawule labento ongayethusi ayikaphumi ukuthi ikhiphe ishuma libomvu isa eyitolo siyabuya nje ningayindawo siyabuye sawuphuza nalo khamba Umlomo pepepe ngomadololo umlomo pepepe ngomadololo umlomo pepepe umlando dolo sitho sizizwa siphethe induku baba singenendaba ndawo la ngoba phela vele asiyone ibutho liviyo la sobuka ungabona makuthubuka liphume kahle lapha ezihle emabhasini ziyokhuleka lapha lapha kumfowendlo vendle ufakazi inkosi ebutsawo lapha inkosi ende ngokuya phansi suke yabheka phansi ongamakhosi ukuye kusuma kuyaphezulu ngamaqhudoni nakhulu inkosi egiya ngesudu amenye guye ngekhumbazenge inkosi ehlonishwa kakhulu kabi le nkosi leyana ayike inkosi ehlonipha nje le nkosi yabona njena singengwabona amakhosi lapha ngokuthi hayi cha akazofika lapha laphana baba le nkosi leyana kalehle umlando akaZulu njengamanje oba izwe lakaZulu linje yiwa amakhosi inkosi le yasemahlazini iyo le okadidi ukuthi kufanele ngabe lapha ngempela umlando ungeduka umlando ngoba baba ngempela uyabuka nje impela ngonyaka odlule ubungengaka uyaqhubeka nje kodwa zange uye lapha ngonyamini ingwemicino ukubuka ku TV lo baba lapha asiye lapha ke baba siwazi ukuphotha kahle udaba lamambuka lothu lungagaxeli lapha ubungozi bani bamambuka baba izwe lakithi uyalibona ukuthi lingcolile yini indaba yamambuka uma ngabe usasebenzisa izinto lezi zakwaZulu lapha nje baba ulimi lwesiZulu alifuneki ekoleni nalokho lapha kuyaziwa lokho into zamasiko akukhulunywa ngaze emsakazweni iyo yodwa le TV ekhuluma ngento zamasiko evulele ukuthi sikhuluma ngento zamasiko uma ngabe uphatha induku nje la ngoba lapha umuntu waphinda angene lo wathi kuthiwa kuthiwa isikhaso lesikhali lesi kwathiwa kuvala yonke le emadrobheni ayifuneki leni kwakusho ini abazukulu bani bamambuka lapha nabasho ngoba zonke lezi zizwe lezi zinamambuka uyakwazi ngathi lokho lapha amaXhosa anawo amambuka awo nawo athi ayise ngesizwe samaXhosa lapha ngiyakubona uthi uthele ufuna ukukhuluma ngendaba ayenza ngeke yakubona ngoba nawe uyenza lowo nje na yini amambuka amdayisa ezekhishwe ini amazinyo wayidayiswa yini amambuka lapha sikhuluma ngani baba amambuka baba awuhlaba usizile ngamambuka angaphandle kwe emayisebuye segadle ekhaya kanjalo bese siya ngoba into manje usuka isivale singaqedile kanti ngipepheza kakhulu namhlanje akesiye ngamambuka angaphandle sewuvezile umngozi uthi lapho ngawudla ushef kula ngaphakathi kula ngaphandle manje esebuya sewesephethe ini izikhalanye ezobani ozake baba ngiyawaxoleli lawo abonakala ngaphandle ngoba uzobona nawe ulibeke lapha ungalufaki lapha ekhaya egcekeni ngaphakathi ngoba maseli ngaphakathi nangasesini nangaphakathi liyongena ngiyawaxolela lawo yilawa ke alwayo uthi masehlule sesaba ebese ekhothama kulabo abantu bengakakwehluli wena bese ekhothama bese sesesa nabo amambuka ngaphandle lawo okumanje nje ke ngoba ehlulwa isimo aseza agcina athi manje na izwe lakwaZulu ukhona indawo ethile indawo ethile njoba bekuyiwo lawa bethi akufanele ukuthi ngabe kumiswa uleni indawo inikezwa umntwana waphinda angena amambuka angaphakathi azingane zethu kusho ukuthi ke ayizinhlobo azigaba ngegaba amambuka kodwa ayingozi kakhulu lana athula ngasho ukuthi kodwa ngithi iwona ukunqoma amathumbu lawo kona baba lingcolo leli ngoba vele lapha la usukuqaphile
kodwa ayafana baba lamambu ngoba leli imbwa leli ma imbwa nje lisuka liyalapha lokukhuluma noma kulezi zinto ozeni lezi awukwazi wena lo nami lifafaze yawale ukuthi ibukwazi igide engakanani lezi zinto manje ngaqamba manje lithi mina ngifile qamba yabona ukuthi labo selibulela ukuthi setshela abantu abangakanani ngani itha zami seyizojabula uyakubona lo manje kuyingozi lo ngoba amambuka lawa azingane lawa azalwa amambuka nawo azalwa amambuka akazi namambukazana amankengane baba amambuka baba ayingozi ngesiqedi indaba amambuka baba ayingozi onke ngoba la uthi uyawaxolela lawana abesenikezwa ini izikhali uyazi ukuthi baba amambuka namanje sinje amambuka yiwasha isundi ashe simuzwa cetshwayo ngokuthi uyawaxolela nje aqhama nezikhali kuhleliwe phansi singazi ukuthi sikhuluma ngamambuka lapha ngithi uyakwazi manje ngizo 1 minute ngoba intombane iyathetha uyawaxolela kuphi cha nami ngikhuluma kabi mangithi ngiyawaxolela bengicabanga ngathi engathi kugcina lapho uthina aphathi ikhali phela bese ehluleka hayi angiwaxolile hayi baba asabe ihawuli labentonga yethu sajani abethe phansi kwavela udaka iyayikhiphe shobali yelo madoda iyatshakadula nje umbula sitshakadwa sizizwe simaphiko siyaziqhenya lapha la sizizwe baba valelisa wabesizweni sambeni siyavalelisa nesizwe sakwethu nabenkosi enkulu yakithi emashobeni siyavalelisa sithi hawo asiphile nakusasa siphinde sibonane futhi kuwo lelo hlelo leni ithathe nathi inombolo phansi lapho ukuthi eningakuzwanga kahle nikubuze kuthina ukucacisa asithokoze Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela okuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinqa yisiko lesizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma mdube ke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi